Chin akhona ne-ministry. Amen. Nonke ngibingelele egameni likaJesu. Amen. Bengicheka ngoba singabantu nami ngumuntu si-sensitive kakhulu imizwa yethu yezwela esikhathini. Manje bengicheka nje ukuthi umfundisi ngiyambuza lapha njengoba isikhathi simi kanje ngingasebenzisa isikhathi esingakanani ukuze ngibe sure ngingazomosha yonke lento yenzakele qeda nini ngoba nazo izinto sezibeyiningi kodwa uma kwenzeke intando kaNkulunkulu siyabonga. Manje so ngiprivile ngitshengile ukuthi ngivanga ukuphuma ngasinye isikhathi akube yileso sikhathi. Manje nami ngeke ngithathe isikhathi eside, ngeke futhi mhlawumbe kufike kulesi sikhathi asishilo kodwa-ke uNkulunkulu uzosenzela umuntu. Iqiniso ukuthi-ke izolo sivuke ekuseni namhlanje kakhulu izolo besilaphaya eBrakpan edolobheni sishadisa indodakazi kaPastor Vilani. Manje besilapho-ke sifike sihlwa ekhaya njengoba sesivuke ekuseni. Lo Pastor Khubaki ubebanesifo eLimpopo. Sibonga ukuthi nawo inkosi bagcinile bahambe kahle naba sebakhona phakathi kwethu. Ngokufishane bazalwane siseningazi la sise-Witbank. No, in case you are not aware, in case awazi ukuthi la sikuphi esebizwa manje ukuthi kuseMalahleni la se-Witbank. Kuningi okufikako wena-ke osenamalanga ambadlwana nje ulapha ebandleni nge-Witbank. Ukuqala kwebandla eSouth Africa lize lo message yokuthi uJesu nebandla lakhe abantu ababemunye bangabizwa ngenye into libandla laJesu. Akunamuntu onelungelo lokwakha ibandla lakhe libandla laJesu. Abazalwane uCalvin noSmith ababevele eAmerica beza-ke bafika lapha eSouth Africa baphethe leyo ndaba. Ngingayi kude bafikela ngaseBinoni laphaya bahlala khona-ke bayishumayela le ndaba. Omunye-ke waphindela emuva masinya kubo lama missionaries eAmerica. Omunye wasala-ke nonkosikazi wakhe bayimisela ukuthi uma bebhizi baphethe indaba yebandla likaJesu kwaba khona abathile lapha abayizwayo abayi-understandako le ndaba bayamukela. Abazalwane abathile-ke abayamukela nomfundisi uMahlangu nabanye nje. Omunye-ke owabaseduze-ke ubaba kaPastor BP Mahlangu enginenhlanhla kakhulu engimaziyo engamuzwa eshumayela futhi ezile khona lapha eWitbank. Manje-ke kwase kuyahamba-ke loya ophindele emuva waya eAmerica. Lo munye usele uNkulunkulu wamthinta ukuthi akayofaka nendaba yebandla lase-KZN isabizwa ngokuthiwa yiNatali ngaleso sikhathi. Yayingaziwa indaba yamateksi, kwahanjwa ngama-train, wagibela i-train nonkosikazi wakhe bafike eNatali bafaka indaba yebandla likaJesu. Eseyifaka-ke uSmith indaba kaJesu-ke bathi ukutshela abase-KZN kangangoba zange bayamukele indaba yokuthi uJesu nebandla lakhe bagcina ngokumbulala. Washonela khona lapha e-KZN. Indaba yebandla likaJesu abasele lapha eBinoni babe sebayibambile.
kunabazalwana bayibamba le ndaba bahamba nayo bayidudula. Kwase behlangana ngiyayisummarize, kwase behlangana nabazalwana abanye bezwa ukuthi kukhona abanye abazibiza hayi ngamagama ajwayelekile lawa kunoJesu phakathi yini Church of Jesus la kunoJesu khona bathi bakhona banjalo balapha eSoweto eJohannesburg. Beza ke bazokhulumisana nabo babafuna babathola labo ke umfundisi uPastor Petla okungiyena ke owaba ngupastor waseSoweto ngeyikhathi zokuqala. Bafika ke bakhulumisana asesezayoni kodwa bayibiza ngeChurch of Jesus khona lapho nje oPastor Petla esesezayoni. Hayi bakhulumisana wavula imibhalo bayibona indaba yebandla ukuthi ngiyo impela waba ibandla likaJesu. Bezwa ukuthi kukhona abanye eWitbank ababiza ukuthi babiza ngenye indlela kodwa le Church of Jesus ikhona bese kunokunye benza imizamo beza babafuna babathola lapha eWitbank. Ngaleso sikhathi uPastor Buhale nomfundisi Nkambule Bozwane nabanye ke ekugcineni noPastor Mamba lapho kodwa ke ngibala labaya phambili babathola kwakhulunyiswana kuthiwa sihlulwa yini ukuhlangana ngoba vele siyavumelana ekutheni ke manje singayibizi ngenye into igama likaJesu. Hayi bavumelana nalabo la eWitbank babamba izandla waba ibandla elilodwa ibandla lenkosi uJesu Kristu. Bahlangana nabanye basePretoria baya kubo leso sikhathi bebangafuna ukuzwa ukuthi kukhona obiza ukuthi ibandla likaJesu kodwa asisi kanye naye. Hayi bebamsukela phela isikhathi sama debate leso. Bezwa ukuthi kukhona abanye eBabathon kunomhlanga lapha eBaptile eBabathon kunegama likaJesu khona lapho babafuna babathola. Baba nomhlangano kwakhulunyiswana kwavula imibhalo ekugcineni kwabo konke kwabanjwa isandla bahlangana kwaba ibandla likaJesu. Laqala kanjalo ibandla likaJesu indaba kaJesu ngokulethwa ngilabo amadoda aseAmerica. Abafowethu bahlangana baba munye kwaba ibandla lenkosi uJesu Kristu. Isikhathi esiningi ke bekuvanywa ukuthi uhlanganwe lapha eWitbank ke ngoba bebambadlwana nje bebangathwalile class noma ke baba seclassini ke bahlangane khona lapho. Kodwa lapha banquma khona ukuthi ake bahlangane kanye nje ngonyaka lokho esikubiza namuhla ukuthi rally lalingekho legama lalingasebenzi bathiwa nje imvuselelo nje ayahlangene amakholo. Wahlangana kokuqala eWinterfeld lapha waba nethende elikhulu lapha koWinterfeld lafakwa ithende lelo irally yokuqala yale bandla likaJesu yabanjwa eWinterfeld. Kwahamba isikhathi ke iWitbank yaba yisenti Babathon nayo le eMpumalanga le duze kweNelspruit bophetha bangapha eSoweto laba bala iWitbank abanye baqhamuka ngasePretoria oSibanyoni ubaba kaJake Sibanyoni yabona omhlophe bathi uAmpurubas secretary kwaba iSecretary General yaleli bandla isikhundla esibanje uPastor Sibhoza manje kanjalo nje. So uyayibona iWitbank uma bafuna ukuhlangana cishe isesente manje iWitbank kwenzeka ukuthi bahlangane khona isikhashanyana esiningana nje. Ngaba nenhlanhla ke nami kusindiswa kwami kusuka lensizwa yakamahlango la eoffice la idlula la angazi beyiyazi lapha eBelfast iyofika le iyongiphazamise intweni zami mina ifika le ishumayela ngoJesu ifike komunye abakhonza naye ola ibandleni uElfas Mahlangu ufika komunye ubaba abakhonza naye bathi umfundisi Nkosi
uSimon Nkosi lapha eBelfast. Hayi siyadlula ne-beach yami sishaya ama-rounds bayacula kwelikhaya siyomuthi apple sambuku nje sithi asitishadishe sizawuphuma siyo-check into zethu. Kanti kwase kulapho khona makuhlatshelelwa siyahlabelela nathi edashi yethu siyahlabelela mina ibustekile ivoice yami ngoba ngangibheme Peter Stuyvesant. Hayi i-right asiyashaya kuculwa kamnandi kahle. Wathi nasele ndoda nensizwa iqala kushumayela. Waphela amaphupho, waphela i-appointments, waphela konke. Ngabona izolo zami zibhaliwe one by one. Wathi lapho athi ume khona ozwile uNkulunkulu ekhuluma naye ufuna ukuthi uNkulunkulu amsiza asindise makeze ngaphambili. Angazi mina ngayibona ngilapha phambili ukuthi ngaso kanjani la bengihleli khona I don't know. From that time sengikhulekela bazama ukungicoacha nokungikhansela nokungitshela ukuthi hayi qinane Nkosi njani nikhuthalele angizwa kimi kufika kwangathi ngathola ispeaker ngitshele labantu ukuthi uzani nizombona ukutshele wala nasekhaya ukuthi ngilale abazali bethu beba strict kudala bebashaya nangu udadewethu phela uMamkhonza. Ubaba Abraham wayengomunye ke vele babangafuni into esinatsi. Namfike ekhaya kwala ukuthi kuntambama ukuthi ngifika lapha ekhaya ukuthi ngilale. uNkulunkulu wathi batshele ukuthi kwenzekeni ngawo. But ngintwana isa-teenage nyanga ngintwana lapha ekhaya manje ngumfananyana nje. Ngibatshela kanjani lokhu baba barelaxile manje sebalungisela cishe uyolala ngokusihlwa phela kusizakala kwabo. Ayi ngangena ngakuma ngoba ngakuma kuyangeneka. Mama nobhuti wakhe next door wephe khona sakhe just day one nomfowethu. Mama bengicela mami kuba nenkulumo athi yebo bhuti bangibita bhuti kule bangibita nje. Ufuna wenzenjani? Sesiyolala nyana. Ngicela make ngidlulise le nkulumo lethi. Bayangazi ekhaya ukuthi mina ngisumuntu okhulumayo. Umuntu ositela ngizwana nemsindo nokukhuluma kahle. Manje mama umangele ukuthi what kind zishangana nami. Skipper. Emva kwesikhathi umama ke wazabalaza ukuthi abathile abakhona nakhaya nokuthinta ngale kamfowethu beze la. Ubaba bekumthatha cishe hour long. Ngakade ubaba befikile yezibani balokubiza ngale gama lasekhaya likhona ku-ID mawufuna ulazi ngiyalihlonipha ngelibizo uselapha ekuphela. Ubaba umbiza ngale gama lasekhaya noma uye kuMamkhonza uzokutshela. Sibani ngiva ukuthi uyasipita wena ukuthi uyihlo wenzenjani? Angwakhohlwa amagama engawakhuluma sengenziwa. Baba mama nani nonke bakithi. Njengoba njalo ntambama ngiyaphuma ngibuya ngesikhathi sami sengizolala ngiyaphuma ngiyabuya. Lo Derek okhuluma nani manje? Akuseyena lo kumela ngomunye. uNkulunkulu sengisiza. Nkosi yami. uNkulunkulu sengisiza. Yabe isukile inkathazo ekhaya. Wasuka impi yabangabo baba wathi nasesikolweni angisakumikisa angiyeke ngoba ngiselanga. Kwaba kusindiswa kwami. uNkulunkulu wangilwela kuzo zonke izimpi zasekhaya. Konke nabosisi wami naba bazohlola ekhaya ukuthi kanti zisha ngani sizobathi umfowethu kanti kwenzeka yini na bebeza nabo ukuthi naye wenze ekhaya kuzocheka ukuthi kwenzakalani. Kanti uNkulunkulu kulapha azamsiza mina ngabona simanga. Usisi wami ezele ekhaya ukucheka lesimo nokunye kuvusela abazali esuka le lapha ahlala khona kubo Krill whatever lapha bekahlala khona ezele leso simo ekhaya. Manje uyezwa ukuthi bathi bayosonza nabonkosi nomfundisi Nkosi bayokhonza somewhere. Angazi yini yafika kudadewethu ngokwazi aye naye enkonzweni la ezwa ukuthi lo mfowethu bathi utholele ivangeli nabonkosi bathi bakhona bathi bayokhonza somewhere. Angazi yini yafika kuyo. Mhlawumbe bekayojeka athole sengezwa kuyo.
acheke ukuthi ayotshela abazali kahle noma lento ngiyibonile of qiniso mayiqiniso vele usonza nalabantu. Uma fika lapha angabe ubaba uNkosi uyamazi ukuthi sesiwazi. Ubaba uNkosi umfundisi uyophethe uhlelo uMC. Naku nasekufike zona ngathi sibabili sibathathu sibabili 2 3 4 and siyokhonza emzini sisemzini la. Nasekufike ezweni umfundisi Nkosi simanje ngena wetshumayela. Ena sisikhathi eside ngisindisiwe mina. Ena sisemzini and nice story yami la. Mina bemthi uzawubamba ilayini afunde umshini a-check network yakho abone umfundisi ukuthi njengoba sekunesister yakhe asingafakiyela akube ngini umfundisi kube hayi ukhululekile umfundisi Nkosi hayi sitawucela the ring asitosinika kanivile ngoba ukuthi ngathi nami ngazi mina ekwaziyo ukuthi bakubiza i-altar call waba Hosiyami. i-convert yami yokuqala sekusanda kusindiswa udadewethu namuhla. Ukuthi uyafakaza umuntu akuzwe amukele uJesu noma uyashumayela umuntu akuzwe amukele uJesu. Mina ngacela ngosesi wami uma ngikhonza ukubona into enjalo ukuthi iyenzeka nami usafila ukholo yakizo naye ngisho one day malibonga igama lenkosi. I-Witbank ke yaba isizinda sebandla i-Witbank. Abanye ibandla lihlanganela khona lapha e-Witbank, ibandla lihlanganela khona lapha e-Witbank. Ngiyacabanga Pastor Mkhubaki ukuthi wahlelwa uNkulunkulu ukuthi nawe uyabona ukuthi i-center yebandla lonke ila e-Witbank. Lapho amadoda kaNkulunkulu enza ibandla lizinze likhule ekumazini uNkulunkulu enibandla lidlondlobale amadoda ase-Witbank. uNkulunkulu awasebenzisa uPastor Buhane, uPastor Mamba namanye amadoda omfundisi uNkosi nabaningi nabanye abasebenzisa uNkulunkulu. uNkambule noZwane bashonela lapha ngakimi bayalazi plot lapha abaningi khona lapha eduze lapha bathola i-car accident akusobe baya kulabazalwane baseBabathoni nakhona lapho bashona boyithuki khona lapho. So i-Witbank yayibhizi kakhulu ibandla nabaseGoli beza la uNkulunkulu wayenza akaze kube nevote kodwa uNkulunkulu wenza nje ukuthi i-Witbank ibe ne-center yale bandla samangala uma kuthiwa abafundisi bathole iplot and balithole e-Witbank bashayeka stem ukuthi uNkulunkulu umuno wakhe. Ningadlali ngendaba yebandla la le Witbank yakhonjwa umuntu yakhonjwa ukuthi lonke ibandla liyawuhlangana e-Witbank. Le plot bebangalithola nase-Pretoria, so kulula futhi ko-Pretoria, kululofelt, leGoli kuphi nakuphi kuningi la bebangathola iplot khona. Kodwa uNkulunkulu lapha ibandla beliba strong khona bahlanganela khona isikhathi esiningi wenza ukuthi iplot litholakale e-Witbank. So la namhla sise-Witbank enjalo. uNkulunkulu anisize noma ngakunzima noma ngakumnyama. Cabanga kayi6 7 9 before uhlubuka uphume ebandleni uzwa unyanyisa ngenye into la ibandleni sathana ukufaka enye into unyanya omunye ukunyathelile ubona ngathi kunezinto ezithile ukuthi uzawuphuma ama-change maningi ayisilolodwa usuthi zona kukhona into oyizwayo usengaka-understand ukuthi uma understand ukuthi kuphi la libuyaphi leli bandla lisibuleke kanjani, you think twice. Ngelinye ilanga ngeke sifunde amavesi sizayisa sisho lo mlando welibandla nje kuphela singakavuki ivesi.
ngangikhuluma okunye ukuthi kuze njani mina ngibe labandlela ngikhuluma elinye labo. Amen. Angikhulume lokho ukufundisa inkosi chapter 6. Angifunde lama verse ayisho ayi-3 noma ayi-4 bese ngoba hamba 2 elinye lisho le side le, elinye verse lisho le side le. Namanye futhi ama-verse elinye lisho le side le, elinye lisho le side le. Niyalikhumbula kule verse elithi nilelifunda iBhayibheli. Abafundi bakaJesu amsho ngibo nilelifunda iBhayibheli. Bathi Jesu manje kulaba abashadile uma munye kubo ashona mhlawumbe ubaba uyashona noma akasithi umama uyashona mara bakhulumela bona-ke vele-ke umama bathi asithi nangu uyashona omunye kulaba abashadile ubaba ushonelwa umama manje ngale nasesingale ezulwini lesikhathi ashonile lo mkakhe noma ngoba sowunelungelo lokuthatha omunye ngoba lo mfazi wakhe ushonile. Ngabe uma ashonile sowunelungelo lokuthatha omunye ke ngoba ushonile hayi ukuthi kuphingile okwenzeni uyamdoda ushonile akho sokuthatha omunye. Mhlambe naloyo amthathako abe nesho ashone naye bese athatha omunye ngoba lapho iBhayibheli liyamvumela. Bathi ababuza Jesu manje ngokuvuka ngale nasesingale ngasezulwini nguphi kulabafazi abayi-3 wathatha lo washona wase uthatha lo washona wathatha nalo washona manje nasesingale nguphi nasesingale kuNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu oyoba ngumkakhe kulaba abayi-3 ngumuphi na? We understand that into lokukhuluma ngayo wena ufunda iBhayibheli uthi uJesu ngale ngokuphinda ukuzwala ngale ezulwini akusekho ukuthathana akukaliselwana akushadwa akwendiswa akunani ngale-ke ngeke ubone ukuthi lokho kumkakhe lithi banjengezingelosi ngale akusekho lokho ngale. That's why kunevesi eBhayibhelini lithi jabula wena nomkakho wena baba wena nsizwa nomkakho niphile kahle ngokuthokoza ngoba ngane akusekho. Amen. Niyazi ithini yini pastor? Niyazi kukhona babili ababambene ngezandla uNkulunkulu abahlanganisile labo indaba yabo iyadlulethule noma sebangale kuNkulunkulu indaba yabo iyavela kwethu ayisali emathuneni. Ndofanaye indaba zalabo bobabili omunye uzoma ngapho lo abuzwe ngalo lo abuzwe ngalo ngale akunandaba ukuthi kungwadwa lo yayini kwasha kwacima labo bayomiswa phambi kwaNkulunkulu bobabili noma ngekho lo munye wena uyokuzwa ngalo wena ukuzwa ngalo indaba zalabo zifika le ngisho naba ngulabantu lapha kuGalatia yilaba abantu engikhuluma nabo ngabe Galatia 6:6 bese kusuka lapho sifunda let lapha verse lawa engiwashilo
ayikho ngikale fast ngiyayinqamula sizayiqeda elinye ilanga. Galatia 6:6 ngake ngalifunda le verse elinye ilanga ngibe khona. Yena ofundiswa izwi makahlanganyele naloyo ofundisayo kuzo zonke izinto. Ukhona ofundisa izwi ngamanye amagama uyilo phethe umfundisi noma umfundisi ilo melusi Pastor Mbubaki asifundele izwi maqondana nomelusi. Athi uJesu uyangithanda na usizipho zakho, uyangithanda na usizipho zami, uyangithanda na ipha izimvana zami. Kuba kukhona ezwini lenkosi umelusi kanye nale yezwakala kunomelusi umfundisi noma umdiyakoni lo obheke imvu ngilabantwana bakaNkulunkulu njengoba nila nezimvu. Ongazi iBhayibheli kuyaseya lokho mfana. Lokho ekhetha into lethu mhlobo. Basho sidinga. Amen. Let the heart understand it. Masichazela zonke siya understand. Labantu ababili laba indaba yabo iserious. Iserious kangangoba izindaba zabo ziyokhulunywa kuNkulunkulu laba bayithu ayikho indaba esale emathuneni yalaba ababili. Yibo izwi lenkosi linomyalo womalusi wamfundisi ukuthi lezi njengoba umelusi that's why yambuza la 3 Petro uya understand uma uthi uyangithanda bonakala ngalezi zami lusa kade lezi uNkulunkulu unemiyalo ngalo kulo malusi futhi uNkulunkulu unomyalo kulezi umyalo njani angeke umyalo lokholwa umyalo wokuthi wena melusi ziphathe njani lezi umyalo ngaba ukuthi nina zimvu mphatheni njani lo melusi lezo zibambene zithe ziyolanyulwa le phambi kwesihlalo sobukhosi akukho kuhlukana lapho. Indaba yomuholi nabantu abaholayo inzima ijulile kakhulu. Yibo elinye ilanga uJesu kuze uyifanisa nabantu nomuholi ongakholwa. Uthi niyazi uma impumputhe umuntu ongabone emehlweni le uthi uma impumputhe ibambe omunye umuntu lo muntu embambile naye uyimpumputhe. Uthi uJesu uma le mpumputhe ehamba phambili iyokukhalakathela eweni iyowela somewhere ngoba ibambe enye impumputhe uthi le elandelayo yokwenza njani zombili ziyokhalakathela ngoba ababoni bobabili. Jesu ukhuluma lapho ngomelusi nemvu. Indaba yalabantu ababili iyolamuleka nenkulunkulu very serious kakhulu. Asizwe umyalo wokuqala kaNkulunkulu ophathelene nomelusi. Masithatha kufunda wona sesifunda lo phathelene nemvu nomzalwane oluswayo. Bese siyagcina ke ngokufunda futhi elinye verse elibhekiswe kumelusi bese sigcina ngalinye futhi elibhekiswe kuye lo mzalwane oluswayo. uNkulunkulu unemiyalo labantu abayithu. Izenzo chapter 20 verse 28. Acts Izenzo chapter 20 uzangisiza lapho nangamazwi okuphila ukufundisa kanjani. Izenzo chapter 20 verse 28. Isibanyolo uhleli ngakuba phakathi sana maliboko igama lakho aliphini Siqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele
umelusi emasontweni angazi ukuthi bagqokana njani ngokuthi uyafunda babona ukuthi ufundile uye eBible school ofini angazi. Kodwa ebandleni likaJesu umoya kaThixo umoya igcwele njengoba upastor Mkubaki bekachaza uyazigobela yiwo nawufunda nakule abapristi nabanye uNkulunkulu ayebathuma ukuthi bayomgobela othile kuphi umoya kaThixo nguye uNkulunkulu uye uyazigobela umuntu amfunayo uma kodwa kuyibandla lakhe emasontweni ke bangagobana ngendlela abagobana ngayo. La lo myalo uyakubalusi ukuthi yeni nabalusi nina abafundisi ngamanye amagama nani bopastor yalusani kahle qaphelani kahle nomhlambi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nomhlambi wakhe uzuzuzele wona ngegazi lakhe waluseni kahle nomhlambi. uNkulunkulu uyala labelusi ngamagama labafundisi nabopastor namadiyakoni. Why? Ngoba indaba yabo iyophelela le ngeke iphelele emathuleni. Uthi zikapheleni nina nawe wena melusi uzikaphele ungama uthi ngiyalusa kanti wena okunye kuyakuhaga la. Uthi zikaphele ukala ngalo malusi wena malusi zikaphele wena bese ukaphela nalo umhlambi wami. Le bandla lami uthi engizizuzele yazizuzele lona uNkulunkulu ngegazi lakhe lusakahle nabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uzizuzele bona ngegazi lakhe. So kusho ukuthi abazalwana ayisibethu nje pastor mfundisi ayisingabethu. Kulungile ngoba senila sikhonza nani hayi manje bazalwane phela bazalwane baseBelfast bazalwane bethu eBelfast laba no inkulumo mara hayi ukuthi ngabantu. Le verse liyatshela mfundisi babani baNkulunkulu uzizuzele uNkulunkulu lesikhathi ushumayela ubiza labantu umoya kaNkulunkulu okuwe angikhulume nabaseBhayibheli uthi uJesu mina labeni babona ngathi bayangizwa kusho uJesu bayangizwa beza kimi uthi ayisimi ngubaba obadonsa ayibo uthi ngubaba obadonsayo nama isimi kodwa ngubaba uye ongadonswa ngubaba ngeke eze la. Akukhulunywe umfundisi lamazwi akhulunywa nguJesu. Manje mina ngingumfundisi mina ngingumshumayeli osensimini oshumayelako nangibona abantu beza phambili ngude lapha uma uJesu akhuluma so ukuzwa umuntu ezwe izwi limhlabe eze phambili akholwe ngempela God is at work umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi kaThixo njalo manje ngiyibone ukuthi ngisiphethe halafu uNkulunkulu usebenzisa mina njengeshofo. That's why athi ngilaba uJesu uma ningiphakamisa mina ngizakwenza njani ngizokubake wathi bathontswa manje abantu mabenza abakaNkulunkulu umyalo wokuqala lo uya kubelusi ukuthi belusi zikapheleni nina bese nikaphela nalo mhlambi wakaNkulunkulu azizuzele wona ngegazi lakhe ushumayela wena yebo base bayazuzeka uNkulunkulu obenza loyo msebenzi. Uthi nakani kahle lo mhlambi umyalo oya kubafundisa ngithi boMasilele boSibanyoni bomkhonza kubonzimande kuboPastor Mkubaki kubokagayi asizwe ukuthi uNkulunkulu ke kini njengezimvu kubazalwane Mathesalonika wokuqala isahluko 5 kwase kukhohliwe hayi asasazale mara na ubona into ebalulekile
awuphazamisi na uthi pastor ngicela kufunda nana ukhululeke ngiyakhulula wena. Mathesalonika wokuqala 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13. Ngesizwe ukuthi thina ke esiholwayo esiyizimvu eziholwako kukhona uNkulunkulu akushoyo kithi na. Mathesalonika wokuqala chapter 5 verse 12 and 13. Mabazise abaholi babo balulekana verse 12. Kepha siyanicela bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaliphetheyo enkosini nabalilulekayo. Nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Balisanani ngokuthula. Maye seswami iphinde. Kepha siyanicela bazalwane. Namazwi abhekiswe manje angithi lawa bekakhulumela bekaya kubelusi. Lawa abhekiswe kuphi manje kithi thina njengebandla thina esiholwayo. Angithi lithini ngesaphazamisa kakhulu. Ukuba nibazi. Bawuqale. Kepha siyanicela bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaliphetheyo enkosini. Wo umuntu uyaphathwa la. Ngoba abanye bangakholwa kakhulu bezwe ukuthi umoya ingcwele uyabaphuza uyabaphusha uJesus uphakathi kwabo, the Holy Spirit is moving up and down, then akasafuna ulalela omunye umuntu. God is the only one that I listen, not a person ophila lapha on this earth emhlabeni. Hallelujah, Jesus. That's why umoya ingcwele akahlali somari esikotleleni nina manani. Uhlala emntwini azounderstanda bese lo moya ingcwele uyamfundisa lo muntu. And umoya ingcwele ukubeka phansi uyakusuppress ukubeke phansi konke kwakho nokuzazi nokuyiphakamisa nalapho uthi khona kufika ngokushaya ukubeke phansi kahle ukubeke ku standard esifanele. Manibazi ebazalwane yazini ukuthi kukhona abaniphethe kuphi la enkosini. Hayi la isikule office la kamasipala la siphethe khona i-HOD bathi yini laba ama-position akhona i-manager of washabasima bangasiphathi njalo. Bazini nibazi laba abaniphethe kuphi enkosini. Kukhona abaniphethe and bayakhandleka. Bayathatheka bayakhandleka. And umuntu okhandlekayo imistake yakho usheshe uyibone vele ngoba uyobhiza. That's why ikhona lokufuna kubekezelelwa. Lesikhathi usola kakhulu kube uNkulunkulu uyathanda athathe wena ehlisele uyamsusela stage afika wo ngoba usola lo kakhulu. Where Kale pass. Siholeke wena. Sibone ukuthi kuyothula ukuthi duna kube ngehele kuyoba njani ngeke kube nemistake kanyana na. Lifunde qale. Urathi ukuba senzala. Kepha siyanicela bazalwane. Ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu. Nabaliphetheyo enkosini. Nabalilulekayo. Nibazisise kakhulu othandweni ngenxa yomsebenzi wabo. Nibazisise othandweni bayakhandleka baniphethe bayobenza konke bayakhandleka ngani. Nibazisise othandweni ngamagama nibathande. Sathanda uzokuletha kakhulu ukuthi umbonile kwenzeni utheni kuwe izolo lo mfundisi of lo muholo wakho umzondenyana manje ngoba thona idimoni nyana. Lithi nibazise kuphi? Why ngicanyana lapho? Nibazise kuphi? Othandweni. Lesikhathi ubona ngathi le ukumnamhla ngathi ukwatile khona kule bekakhuluma kathi wena basalithanda.
yabo ningasabi ukushuba pastor ufundisa Kagayi pastor ningasabi ungiphazamisa siyasizana nani ire re a le gopela bana besho gore le ba hlompe ai bao ba katana go ragaleng ba ba le etile go pele gape ba leeletšago ka tša sekreste iya liba thompe liba babaliyeletsang kopili labaniholayo ngoba banikeza imiyalo yobuKristu bayanisiza kukhona ufuna ukufunda kumazophila umfundisi wami uma kukhona umathi Bazalwane abathandekayo bahlonipheni abanezikhundla ebandleni lenu bahlonipheni abanjani abanezikhundla bazalwane abafuna nokusibona isikhundla wakhuluma ngesikhundla ebandleni uthi ube neshow ukuthi ukhuluma ngayo bazalwane sisodwa musa sikhuluma indaba zethu ayisizi yethu zabantu zaNkulunkulu sizithathaphi na nazo eBhayibhelini lami ngikuphethe Pastor Kagayi ungafunda into engekho yasemkhuzeni ufunda into ekhona ungafaki kwakho ufunda lokubhaliwe yaba ufunda ukubhaliwe awuncebe inkosi umcheke manje awuqala umfundisi bazalwane abathandekayo bahlonipheni abanezikhundla ebandleni lenu abasebenza kanzima phakathi kwenu nabanixwayisa ngako konke okubi nibazise kakhulu futhi nibanike uthando olupheleleyo lwenhliziyo zenu ngenxa yomsebenzi wabo nikhumbule kungabikho ukuxabana phakathi kwenu maye balibonga yebazalwane labantu abayithu laba indaba zabo ziyophelela emathuneni ziyophelela phambi kwesihlalo sobukhosi ayifani nale yababa nomama hayi ngala kusekho lutho abendiswa bayizingilosi ngale kwasha kwaqima laba babili indaba zabo ziyofika ngale ngoba izindaba zikaNkulunkulu la kunegazi likaJesu labahlanganiswe ngendlela uNkulunkulu asho ngayo that's why Jesu ayiphinda kuphethe uyangithanda na salusa yipha izimvu zami kodwa uyangithanda na waze ngathi ufuna ukuhlutha kuphethe kodwa uyazi ukuthi ngiyakuthanda uthi hayi lusa wena izimvu zami phela nje izimvu zami nani izimvu babekezeleleni ba-understandeni nibalalele ngoba kukhona elizositshela lesiyogcina ngalo manje ukuthi labaholi laba basenkingeni ngoba nabafika le uNkulunkulu uyobabuza ngani angeke abuze ubaba lo mkakho loya wokuqala ufowesibili wenza njani leyo lo yohlulela yedwa nalo wahlulela yedwa kodwa la leyo malusi no lemvu le news yokhulunywa lephakathi azisana endleleni lezo sayiqedela inye ilanga angifunde lawa ayithi wokugcina uphetho wokuqala chapter 5 futhi umyalo oya kubelusi bese sizogcina-ke amaHebheru 12:13 umyalo oya futhi ezimvini futhi uNkulunkulu laba bayithu uNkulunkulu ubunika umyalo ngapha nangapha ukuze wazi ukuthi uyobuzwa ngalezi zinto wokuqala uPetro 1 Peter chapter 5 verse 2 3 no 4 yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu amen baba bafundisi na pastor nikhona seyiza ngapha seyingakini-ke manje nami yangibamba ngila ipulpit ibamba sinami ngikhona lapha iqale sathukade wethu yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu ungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu ungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa nenhliziyo evumayo ungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla
benabelwa wona, kodwa nibe izibonelo zomhlaba. Malibonga igama lenkosi. Lamabandla niwathethepi nabelwe wona umoya kaNkulunkulu ngokusebenzisa abaholi bathi wena bheka la. Wena bheka laphaya, wena bheka laphaya. Manje ningabe nina balusi bese niyalingeka nizenza ini? Amakhosi phezulu kwaleli bandla ushaye sengathi uyinkosi. Ukhulume njengamabhuni kudala bakusebenzisa lemaplazini njengoba ngathi sekhuluma emaplazini nje. Bathethi baskhese bathe kodunda kwesikhathi akhulume naAfrikaans yakhe masinyati kosebenza so batheli bas bathi yakuduni hey daghe prat el prat nie vir daghe prat kedilo khuluma ngathi die prat daghe prat doen wat ek gesê maar ngezwa kahle hey daghe prat ungabuza inkosi wena awukosi yakuthina hey ngicedile khulumele ngicedile zwilo kufanga kuzwa yenza lo ene ngakuthola ngawenzi kahle enkosi option nina baholi yalusani kahle nomhlabi umoya igcwele unithembile yiko baningi angabe bafundisi baningi umoya igcwele ongabagcoba baphathe ibandla likaJesu kodwa uNkulunkulu ukhethe wena ngabo ke lusani kahle ningabi ngabazenza amakhosi ngabazenza njani phezukwaneni bandla uphatheni kahle lomhlambi ngoba ngale uNkulunkulu ukubile nokuphethe njani usayokubuzwa ngawo ngale phatheni kahle haleluya Boderik phatheni kahle lomhlambi Pastor Mkubaki Kagai Mkhonza phatheni kahle lomhlambi Spanyoni nophathe kahle ungabi njengabazenza amakhosi kulezibani yebo kusisikhathi kunezinqumo vele siyazi ezinzima ukhosi ngathi ngwaqiniqinisa sana kodwa akagcina abonile lo mara bekangangizondi manje bekazama ukungibuyisa wezwa ukuthi uvuka umoya nyana wokuba vele sengathi uyinkosi. That's why lapha ekuqaleni kule verse esilifundile lithe wena mawumholi qala wenza njani sihlole wena qa then bese uqaphele wena bese uqaphela nomhlaba kuba konke umuntu wokuqala owenza i-introspection ukuzihlola ngonkulu. So uNkulunkulu uyazi ukuthi singabantu bafundisi uNkulunkulu akasishayi uyasibonisa ukuthi nathi singabantu singalingeka nje sithi hey 3 no sumanda akusisindo sizenkozweni kuthiwa su right kamsani nyawula ka right ina nazi ukuthi siphakamisela yep when we are phakamise Batse. Left. Right, left, right. Chorus velo vile. Ndifuna kubona ukuthi niyanglalela na. Uthi uNkulunkulu mangabi njalo. Ngoba nomhlambi usizele wona ngegazi lakhe. Kukhona uma khona kunye ngifuna ukufunda ngitshele makungekho ngiyadlula. Sengiya evesini lokugcina. Angifundele. Wo ungafunda ke. Upheni umhlambi kaNkulunkulu. Upheni umhlambi kaNkulunkulu. Unakekeleni ngokuzinikela hayi ngokukhonona. Futhi kungabi ngenxa yalokho enizokuthola kuwo. Okay. Kodwa ngoba nishisekela ukukhonza inkosi. Ningabe abathindezeli. Kepha niwone ngesibonelo senu esihle. Yokuthi nxa ebumaliso omkhulu. Haleluya. Umvuzo wenu uyoba ngokuhlanganyela inkazimulo yakhe nodumo lwakhe olungasoze lwaphela. Wonke ngoba ngulusa nje mina ngulusa lomntana kukhona umeluso omkhulu. Yeah. Hey, Nkosi yami. Hayi
lusa kahle belusi ukuze lapho umelusi omkhulu induna yabelusa isupervisor yabelusi idirector yabelusi uma zofika check ukuthi ulusenjani athole ukuthi no wenjani uluse kahle uthola amazwi okukhuthaza abafundisi opastor amazwi okukhuthaza madiyakoni siluse kahle nomhlambi kuyothi umelusi omkhulu ngoba useze umelusi omkhulu odlula mina kude ozayo loyo melusi omkhulu uyakusinikeza umvuzo wethu njengokufaneleyo. God bless you. Asigcineke eMahebheru 13 verse 17 size ngapha kubaholi kube size ngapha kuzimvu la kulezimvu komu ngabe ngizababhasela ngezakhe nje ningamangalo sengihlala phansi ngezakhe amaHebheru 13 siza bafundisi bopastor siza ngapha kulezimvu ukuthi uNkulunkulu uthini ke futhi ke la amaHebheru 13 verse 17 verse 17 lalelani abakholayo nibathobele yeah ngokuba balinda imiphefumulo yenu right njengabazakulandiswa nayo. mara ngiyayizwa le ndaba ngitshela nje lalelani abaniholayo ninabandla lalelani laba abaniholayo ngoba benzani bagada balinda imiphefumulo yenu njengabazawenziwa njani bayolandiswa ngale mphefumulo ngale njengoba ngishilo ukuthi indaba yabo baholi iyophelela nesihlalweni somkhosi bayolandiswa ngayo bayobuzwa ngalezimvu ukuthi bazihole njani njengabayawulandiswa ngabo so baholi lithi nina-ke bazalwane masibasize labaholi ukuthi bawenze kahle umsebenzi wabo ukuthi balaleleni ukuze bawenze kahle umsebenzi wabo njengoba bayolandiswa bayobuzwa ukuthi bawenze njani. Ngicela kuvala iBhayibheli lami-ke ngokuvalelisa leli bandla uPastor weZakha 5 iqale verse 11 12 18 Izakha 5 sengiyabhaka lokuqala Izakha 5 verse 11 12 13 Izakha 5 11 12 13 Izakha 5 11 12 13 Uze ukubule ekugcineni lapho umzimba wakho nenyama yakho kudiwe ngokuthi yeka ukuzonda kwami ukulaywa nokudelela kwenhliziyo yami akuso so wedwa lapho wena umfundisi bekabiyala bekabonisa bebenziwa konke sekufika isikhathi ukuthi manje kusekuwe ukuthi maye ngayenzi mistake ngeke thina lapho ugcine kekile ngithi uhamba nayo ugcine kekile uyazi ngokuthi yena ukuzonda kwami ukulaywa nokudelela kwenhliziyo yami ukusola angilalelanga izwi labafundisi bami. so uyazisola manje kwesinye isimo la uzisola khona ukuthi awenzangani maye mina angilalelanga angilalelanga abafundisi nabafundisi bami kuse manje ukuthi bebathi bayayala ubasola wena ukuthi bakhuluma kahle so wedwa manje sewusesimeni kuse emqondweni nami imistake ibe kimi angilalelanga abafundisi bami icela Angibelanga indlebe yami kubo abangifundisayo. Ngacishe ngabazi ekubini konke phakathi kwebandla nasemhlambeni. malibonke igama lenkosi bafundisi ujalela umsebenzi wenkosi uphathe kahle nani bazalwane sinama responsibilities ukuthi uNkulunkulu asisize silalele siphathisane nabaholi bethu uNkulunkulu anibusise omunye asahlabelela. God bless you. Hallelujah.